Ngikubingelele-ke mlaleli, ngiphinde ngikwamukele ku-channel yethu ezinohlonze Trending News. Umama-ke lana ucelela umntwana wakhe ona-13 years owadlengulwa esikoleni. Edlengelwe uthisha wakhona esikoleni kangangokuthi mabemisa kudokotela kuyavela ukuthi isibeletho somntana sisavulekile kakhulu, okusho ukuthi mkhulu umonakalo owenzeka. Kabhokweni Magistrate Court uthi sesingadlengulela mfana mbekana 13 years wadlengula nguthishela, wamdlengula esikolweni. Thishela lo wagcina aboshiwe, uthi uphumile ngebhayili, aka-understand ukuthi kanjani. Thishela it seems like emphakathini uyatiwa ukuthi vele unekubamba abantwana bemantombazana ngendlela lengekho right, just that lo wakhe wagcina samdlengulile. Thishela lo bantwana nasebakhuluma, because ngathi basibe bayi-6 kule group, nasebakhuluma basi bantwana thina vele lokhu sikujoyinile, sijoyine ukuthi thishela siyamakhela simendele admin yakhe. Bantwana ngathi kumbe abe siyababamba lo walo sesilo sibhalele wabeseke sotholakala ukuthi uyadlenguleka, mfana wathula wangakhulumi because ekhaba street ngalenye indlela lecakile. Sesinakathola ukuthi hayibo umntwana uhanje wadlengula, nakamisa doctor uthola ukuthi lo mntwana unemaskazi ngaphakathi esaze ayaphola because umntwana bekathulile angakhulumi. Kodwa ke isibeletho sakhe sisavulekile kakhulu, lo mlomo wesibeletho uvuleke kakhulu, so kumele aye ku surgery umntwana athungwe isibeletho ngoba walimala. So kuthiwa ngathi thishela vele uyatiwa lapho enasport, angathi ukuthi neyathi nathishela lo dlengula abantwana nithulile kangaka lapha engodini kaBhokweni nendani, ngoba kuthiwa ngathi kunemtali lo wake wathengwa athengwa nguye lo thishela yini. Nabasho thishela lo ubuya somewhere else, nakafika lapha esikoleni vele yindvo lebeyenteka nedi yena soyende kakhulu. Kayisinendani lapho ngibantu benu nithuleleni nenzaba lengaka nidlengulela abantwana niyabhadalwa. Ku very wrong. So sesiyaqela sicela laba mati, because uthi sesi uma ungasho igama lalesikolo isibongo salo thishela abantu labaningi bangakutshela because uyatiwa. Nithulelani nenzaba lengaka. Justice for Mbali. Angithemba ukuthi ngaphasi kwale video le kutawuvela yabombali labaningi labashido ukuthi nathi uke wasihlukubeda ngemacansi thishela. Thisha Nhloko uthini ngalendzaba? Deputy uthini ngalendzaba lendeka esikoleni sakho la khona kuthiwa ninensinda investigation ningaka involve amaphoyisa? Isikolo kuthiwa ivula indlela angathi sikabhokweni noma sengodini khona lapha ngitahle tindzawo, but nithini ngalendzaba nina? Part 2 la khona mnikati wendzaba atichazela khona uyalandzela. Justice for Mbali kaBhokweni, #justice for Mbali kaBhokweni. Angeke ngize ngiye deep kule ndzaba le because umnikati wendzaba utaticocela le story lesi. Guys, ngicela siyishare le video as much as isane case yaqoqe nyalo, ngicela nalena siyifake as our priority. Ngicela siyishare le video ayifike kumnikati. Kwendekani la tikoleni yibantwa bethu? Bantwana bayofunza noma seboyendiwa bafata? Ungashiya umfati wakho endlini uhambe uyenyuka ubeda nendani lapha endlini? Nendani lapha endlini ekufunzela? Justice for Mbali kaBhokweni. Asishireni le video sesiyacela usicela simsupport guys, just nje kuba khona kwethu because leli cala li complicated, li complex kakhulu. Stepmother sakhe na baba wakhe ngihlala eNewscom ngokuhlala, bona bahlala ePhondweni. Umntwana uhlala nabo ufunza evula indlela secondary school. Nami ngimtala ukuthi ngirejele umntwana, and stepmother sakhe invo le yenda le ibe difficult. Umem khona la kule sikolo la umntwana amarejele khona. Indzaba uma niyiva nga stepmother iqale nge-23 ta January. Kude batali kunemntwana lafika ekhaya kubo akhala, makwakho mambuta umntwana vele bekangakhona ukukhuluma. Lo sesi afonele makwalo umntwana afonele seswakhe athi buta lo wakho umntwana ukuthi lo wakho amkhaliswa yini. Bahlanganise tihloko nzambama labo sesi na sesi. Lo angakhali athi kahle lendvo siyijoinile kuthishera, simstempela amabhuku, simfakela ama marks, siyenda konke nje, simrecordele indvo leti njalo. So siyamnceda ngeadministration yakhe. Siyijoinile lento bathi imjoyino njani, bathi asisodwana sethishera ngaba asisebenzisa unokusibamba yena ukhaliswa ngenxa ukuthi akasengajwayeli lo mjoyino.
Nacaca lapho bathi okay, sovuka kusasa kuyi-Friday 24 sivukele vula indlela. Bahlangane na principal wesikolo na deputy. Bamchazele principal na deputy ukuthi kwendekeni. Bantwana basho ukuthi asisodwana la kulomjoyino. Unalabanye bantwana sebakhipha 4 other kids. The 4 other kids, one of them is my child. Bakhiphe mntwana. And then nacaca lapho principal na deputy bathi ngenxa ukuthi bantwana bathi nokukhuluma amanga. Bantwana banokukhuluma amanga. Bengicela bantwana banokukhuluma amanga. Bengicela lo kusende internal investigation. Uma sicetha, we'll get back to you. And then stokutshela next week because the Friday vele investigation iqola akosaqala Monday. Sicela usinikete Thursday and Friday. And then Monday investigation sekaqala. Babita abantwana nga-1-1. Stepmother usebenza lapha kule sikolo naye akade ukuthi kwendekani. Tuesday aqhubeka investigation. Tuesday Nzambama stepmother silala nemntwana lo ana 14 lo mnyaka mara last year bekana 13 nemntwana bhuti wakhe lona 17. Mntwana bhuti wakhe etekto chazela stepmother ukuthi kunenvo leyiso uyayati na atshintshe amagama ebantwana. Athi stepmother angingadi lutho mina. Athi mara besifuna i-advice yakho. Mntwana kusengathi akutshintshe story agcina khameke. Agcina tshele stepmother liqiniso ukuthi phela auntie lo muntu lesikhuluma ngaye ula endlini. Solo u-attenda le-office and nyalo sovisa buhlungu ukuthi ucangathi wena souyayati le ndzaba and wena utotshela babu wakhe. Mara u-attenda i-case ukuthi tishera ubeka amthashe njani. So bekafuna kwathi ukuthi wena watini. Ngithi yo mina ngitokuta kusasa. Silale. Semina ngifonelwa Wednesday stepmother semntwana. Uthi Wednesday uma fika esikolweni ufike wabuda ukuthi kwendekani. Washo ukuthi yena uve indzaba leso endlini. Uyiva ngimntwana wabhuti wakhe. Nacaca lapho baconfirm vele principal na deputy ukuthi kona lokho vele baqinisile solo bantwana siyaphenya and then ngaba solo bantwana ngithi lesitshele bantwana ukuthi bangangitsheli until size sifike ukweqiniso liphelele. Stepmother sisho sithi hayi ku right ukuthi nini vele angangitsheli lutho la sikolweni mina ngathi lutho mara mina ngicela behavior njengemntali njengoba lenza bangive ekhaya lami ngofonela indoda yami ngifonele nama kwemntwana sihlale phansi sibone because mina vele sengivile lenza ngeke ngipretend ngathi angayiva ize indzaba bayive next door mina vele namuhla ngibiti family meeting ngila stepmother sifonele mina khona ukuthi uqela sihlangane Nzambama and then sihlangane nemndeni sibone ukuthi siphuma njani. Bomamkhulu bobhuti wami bomalume mntwana sithi sibambe family meeting vele Nzambama Wednesday. Sibambe family meeting alichaze liside lakhe stepmother. Sithathe mntwana simfake ku-center sithi sesikunenvo leso wena uthini. Emntwana abamba yekele umbone ukuthi mntwana kunaloku ningi la kufihlakho. Kuvumelwana kule family meeting ukuthi kungcono stepmother naba kwemntwana na anti wemntwana bakhululeke maybe thina into sala sitshela. Before stepmother semntwana sifike ephondweni mntwana waba sekakhala akhulumile ukuthi mina ngisabe ukukhuluma ngabe mama wena usekudzeni. Stepmother uhlala thetha nje umuntu lo street nanoma sesiphumile esikolo yena ufike endlini ngathi solo ubambe imarker the way yakhuluma ngayo. Kwendekeni so uyasho ukuthi phela mina nathishera ungirabile last ngoJune khathi apaka amatafula lungisele exam May June. Se ngisabe kuntshela mina umntwana mara vele bengakhona ukukhuluma nesibibithana khala. Sebangifone sesithine sifonela stepmother siyamtshela ukuthi phela umntwana ukuthi yena bakagcini ukumbamba kufana nalabanye abantwana laba reportile. Yena kwakhe kufike tukwe rape. Sithi asilaleni siboneni kusasa Thursday stepmother sisho ukuthi athi ngiyafuna kuba front on mara la ngikhuluma ngemsebenzi wami ngikhuluma ngecolleague njengoba nini batali senate ngicela ukuthi keep because mina ngisathi ukuthi ngibe ngimake stepmother sithi angisathi ukuthi ngibe ngimake or ngibe ngithishela ngicela nina nisale no reporter officially principal nibone ukuthi isenda njani khuluma stepmother njalo. Asihambe so reporter bekungimi kungiba kwemntwana kungimamkhulu kungi anti wemntwana si report principal sicede principal na principal athi nami ngiyayiva indzaba ngidawubhala report vele ngiyisa ka Department of Education and then thina sidecide kusala ke police station Thursday sivule iqala epolice station basho ukuthi umntwana before avula iqala kuse sibacale ba counseling aqale agripha umntwana bamcancel bamise Ethemba barani ama test bayithatha in a sense of agency. In fact Friday ekseni kwa confirm ukuthi umntwana vele urechiwe and info le yendeke kuqala because dokotela uze wathi maskazi chaza ukuthi sekuyaphola ngingahamba ngakhapha umntwana nami ukuthi abuyele kuyenda isession yes2 Ethemba. Stepmother besesikolweni from the way ngive ngayo usale waboshwa teacher Friday iqala sivule Thursday waboshwa Friday teacher uma boshwa basithi bamisa for net komkhulumisa nje and then ba decide ukumbopha yaqala i-bail hearing waqala Monday ukuthi kusalungisela i-bail hearing Monday so ufikile Monday wathi magistrate hayi namuhla botethe ungibingelela sizoqala i-bail hearing on Thursday 26 ngethi-3 net bekayo kubingelela magistrate ngethi-6 uma qala i-bail hearing stepmother asikayi e-court ngenxa ukuthi esikolweni uyi-HOD uphinze
akade ukuthi kusabe ngithishere urabe ngimakhe. Mina that day bengisesibhedlela futhi ngikhaphe umntwana the way asiyeviya ngayo. Bathi lo mlomo wesibeletho kwamele bazame abuyele ku-surgery baye kumthunga kahle. Ngenteka ngatholi bantwana. So bengibuyele esibhedlela. So baba umntwana beka attend yedwana. Sesiyambuta nzambama ukuthi baba umntwana khambe njani. Uthi yo, bambutile ukuthi guilty or not guilty. Washo ukuthi not guilty. Bathi why not guilty? Wathi mina ngilwa ne-stepmother semntwana. Stepmother asingifuni ngiso lesitshele stepdaughter saso ukuthi akhulume manga. Bathi nilwelana nale stepmother uthi balwela isathu nenathu. Lo tishera uyinathu member. Yena she's a sathu member. Balwela ama members. Bathi hawu ma members siyaholela lesikhundla na uthi asiholeli mara one day ungahle ube HOD njengoba nayo HOD. Bathi okay ufundzisa yini yena na ufundzisa yini ukuthi maybe into uhlangana nayo ema-post. Iloya yakhe i-object ithi objection vele angayiphenduli mara ngokwati kwami ngathi ukuthi lo teacher ufundisa agriculture lo teacher yena ungumem we-maths. And then from there on bathi musilendvo le awuqali nokuyenda kune case ya 2023 nayo bakususpenda bona neda uzange uboshwa izange ifike court. Kwendekeni athi hayi solo ngile stepmother sadiza lo mntwana ukuthi akhulume manga. Manje okay athi lona okay ngiyakuvisisa lokho ukuthi udizile ukuthi akhulume manga. So okay bantwana bantwana lo one we step daughter okay asithathe ukuthi ukhuluma manga ukhulumela stepmother sakhe manga. Mara lalabanye bantwana ke bababide ngemagama ukuthi bona bozuza yini la kulenvo le. Athi bona bozuza ukuthi ukuthi bangani balomvanyana se bayendela stepmother lo ifavor. Bathi manje boma kwalabantwana ibona ke athi vele labantwana bonke bakhuluma manga. Labantwana vele bakhuluma manga. Bakhuluma manga vele nje bantwana bakhuluma manga nedi bafuna kumuyisa yena uyi-hard worker and le stepmother bakibalwa nak-exam. Bathi nilwelani ku-exam athi vele bahle kahle bafuna kumbona awile. Bathi okay uzinanyalo ngeva ukuthi bail uyitholile mara ngathi ukuthi uyithola njani ngabe ayivakali lento yesathu nenathu. And yena lo muntu akanathi akabhema umfundisi nyalo njengoba babhizi ngema-investigation so baze bayile esontweni lakhe lisondo lakhe lisesilikani nakhona batholile 2 yemantombazane. Ngize ngisuspect ukuthi nesandla semfene sikhona ukuthi le case ite imatima and kube nemntwana 2 years back 2023 loze bamkhiphile evula indlela bamkhiphile umntwana waqale wabhema inyawo besive bathi uphelile eSwatini asathi ukuthi maybe makwakhe bamfumbathisa or njani mara akaqali kuyenda lendvo le. And i-case le serious so bayiniketa detective lo saqhamuka straight e-training. Detective uma bambuta uma sekuyenda yena sebabuta ukuthi le simple bambuta ukuthi siyakuva detective mara yini leyende esikolo siqale ku-investigator bantwana sikolo size siqale kubuta bothishera osize esikolo bothishera baze babute bantwana ukuthi kwendekeni iqale kuphi lenzaba. Wahluleka nokuyiphendula akazange athathe nesikhathi sakhe sokuya evula indlela aye ko-checka ukuthi isikolo sinazo ama-camera or asinazo. And from the way siva ngayo detective umsebenzi wakhe uyawenda nedinga ukuthi usesena 10 months ala kulo detective akasengabi ne-experience. I-case le nje besicanga sibathi uyiniketa abantu labane-experience sesisuspecta sandla semfene besingafuni kuphumela ngaphandle ngenxa ukuthi ngiva na stepmother naye so ne-depression ukuthi ngathi ufeyile mntwanami ngala mntwanami usahlala napho naye akade ukuthi abambe kuphayekele kuphi. Senedi bese sifuna ifike ku-social media abantu babe aware ukuthi kwentekani so besicela nedi ukuthi ungasendela le TikTok stokhona kushare kuma-group abomanyeveni because lo tishera ungathi kune-case leso evula indlela wonke umuntu uyamadi lo tishera nedi ungasho ukuthi kunatishera lo ngathi unelidimoni ubamba abantwana wonke umuntu lesibongo uvele asho ukuthi ngilo kuyatiwa. And ama-case lafikile police station le yesi-2 mara ama-case labe batali bokuthi bafike bakwatile evula indlela bathi tishera usendele bantwana ama-message abe maningi so lesikolo sathi kahle ukuthi lo tishera vele unenkinga singamclassify ukuthi i-pedophile. Ngiko lokho bengifuna kucela kona Shemsi.